كنا مثلا غدي تواليني تمديت بوسا اونيني الزول مره في الاول الفرح ذا مقرانا لا درملي لي ثيكلت النظام يذوان الساعه نبويد الشناي يتحملم الشناي شنان غف جياسكا الشناي شنان غف ثيمات غف بابات غف ثلليه ومعنا ذا الشناي يشنان غف ثيريا بلا ما نرنا العضيل اوريجينير كيغيل عليه اثني ذناغ ماسيا الزلفلك يا جماعه الزلفلك زلاس الزلوك في الاول مره نعس لما نون كاين ديجا كون دينيغ قيمتي ذناغ وكنا نسعدي تسوحتي الهان اكذ مثلا ازلاس اكذ خنوي كون متين غدي تفارن تذويل دب الساقين ارددنا وين غوال ذو شنايث حمل اطاس اد النهضر عفاين يعنان الدال نشنا عفاين يعنان ثزورين ذو نزور ماسيا استقسينو امزوارو ذي تزوارا كينيغ انصفي غار ذاكي غورناغ وذا كينيغ اميك ماسيا كميديوفا ايمانيس ذو قنار نشنا شنا شاك ديني زال سيجما شنا وزميضرا اتبروغرامي باش تحفظ يمانيك شنا سي ان دون زمرضة تخمض ليكول tu apprends un instrument تحفظ تلعب موندول نعم تلعب سانتيزور نقدر بوكا اني كي يعجبني كوم انسترومون مي شنا وزمرضا تشمض دون اون ايكول باش تحفظ امك تشنوض باغ كونطخ شنا مرات اللي تحمل اتشنوض زمرض تحفظ لي تكنيك et tout ça dans une école avec c'est-à-dire améliorer ton ça fait comme c'est un don كرغد وفير دي ماني وحمل غنشتا بيان سور الحمله غنشتاكي ثيري نشناياكي يحمل هكا سي نورمال تكمل سي شناين النغ مقرنن يحملها باغ اكزومبل مي زيدول الشيخ الحسناوي في لاسيع فوربي سامي الجزائري الشيخ زروقي علاوه في لاسيع فوربي اكسيتيرا سو نشتاقي يرنا شناينو لونفي دو شونتي c'est-à-dire تزاد اي ابري وفير دي ماني شنو فوالا وفير دي ماني كتشيني ثموغلين كماسيا ساكيا نتوالي ذاك الني اطاس يشنايين ناغ تشنايين يبغى نظفرنا افري ذاك ني دبوين باغ اكزومبل يلزمني لي ستار اكاديمي الحان وشباب الجزائر ذي شو تموغلينك اف شو على قيتي لينا كا شاك دينيغ ديجا كونت اون بارل دو ستار اكاديمي الحان وشباب كي ثقار ذاك نشتاقي زال سيغما سي اون ايكول nous connaît on n'est pas contre l'école parce qu'elle t'apprend تحفظ تسلمذ اين الهان اين هذا القرايه تغرض لا بارتيسيون تغرض تسن تحفظ لا ميوزيك سي تغنيض تخدمض الور انشتاقي يعني الهان نكيني مي بدير شنا زلاس j'avais pas cette chance il y avait pas يمرني ولاش الحنوه شبابكي ولاش لا اكزيستي اون ايبوك ذي الجزائر مي ليبوك ندقلاو نكيني ولاش الحنوه شباب مي ça nous a pas empêché c'est-à-dire de percer dans ce domaine artistique parce que il y avait une كيني personnellement j'ai eu la chance par exemple après le déménagement نار الجزائر ارثمورث مش عارف قايث نو كيني عاشق قفو باسكو قفو يدقوا الباكينو ذينيك من لي زيتودينو على ليبوك الديميناجمون كان يوذر دي تفارن باللي ماشي خاص يطف افريد نشنا ذيوني غران يفض دي سداويث عندي غران لو دروا غريغ الدروا ما غرنا كنستقبلي ذا فوغاطو لا ذا فوغاطو دغا يمرني كيني مين نقولك نرقفو j'ai eu la chance de fréquenter des associations j'ai fréquenté les associations دينا l'association étoile culturelle كي يمرني في كيد كيقارنك la chance de participer نخدم يمرن لي فيستيفيتي ماش في زيك الا ونشتاقي انترليسي نخدم لي كونكور اي تو سا كي تبارتيسيبي
مي تبارتيسيبي راكني لي بروفينو à l'époque يتقارنوا لا tu as une belle voix et tout ça oui et puis attention les kharchak les cola attention ماشي زعما voilà donc ils m'encourageaient voilà alhamdoulilah non parce que c'est ce que j'aimais زاد مرات تحمل الحاجه forcément اتريسير ديال حياتي c'est pour ça à chaque fois قرغاسن تبعث ايني تحملم même les études ضد الباكي خدم ايني تحملض باسكو يا يو بوكو ديرور اتونسيون اتصف شحال تيكال ان بارون يتحتم يميس باغ اكزومبل بون ماشي اذا حتم الزاي ولاكي منك تمنى هذه تمني ميس هادي فغ الطبيب الوغ كو ميس بيتيتر يفغادي فغ سي ان اركيتكت فهمت صافي اقشيش الناس تالمون يتقدر فافاس يبغى دي رياليزي بلوس لو ريف دو سون بير الوغ كو نو il s'agit de ton avenir تبغي تشتغل اركيتكت في l'architecture تبغي تشتغل التطبيب غير القرايه نطبع دونك il faut faire la différence تبع عيني تحمل باسكو مرة تبع عيني نحمل forcément on réussit فهمت on baisse pas les bras et c'est ça et نكوني سي مزيغن justement c'est ça نكوني دي مزيغن pourquoi دي مزيغن اشي ميد نقار نكوني دي مزيغن باسكو qui dit Amazigh dit l'homme libre. À un certain moment, il faut qu'on soit libre. Il faut qu'on choisisse notre avenir et notre futur. Ça, c'est entre parenthèses, je m'adresse à nos futurs médecins et nos étudiants et tout ça. C'est vraiment. Et Adnoral Imerni Arshna. Dans l'école, fin hadar al-han wa shabab, etc. J'ai pas eu la chance de faire al-han wa shabab, mais lire des associations, à l'époque, je fais lire groupe Lions, Gqvo. C'était un groupe, il était très connu, Gqvo, les Lions d'Akbou, Gharnas Nimarni, les Lions d'Akbou. D'ailleurs, ça a été Khalat Sfifin. Lire Torohou. J'assistais à les répétitions, les répétitions et tout ça. Nous connaissions la volonté, nous étions en groupe, on a créé un groupe, les petits lions. Pourquoi c'est les petits lions? Parce que les grands lions, c'était nos idoles, et c'était le chiouk nar selmed nar le musiqa. Exactement. Et ça a commencé de là. Après, on participait. Il y avait des festivals. Et le premier festival, on participait, c'était des la wilaya de Tipaza, la région Nismis Gouraya. Et bien, alhamdoulilah, ربحا في ما Gouraya Tipaza. روحها في Gaït, جاتك في Gaït, ou fait des Tipaza. On a eu le premier prix et c'est là où j'ai eu le premier prix. Glaçane musicale Concorni, il n'y avait pas des professionnels avec nous. C'était une certaine catégorie de groupes, d'artistes qui ont participé. J'ai eu le premier prix. Et c'est de là que ça a commencé. Après, il y a eu un arrêt. Un moment, parce que j'avançais les études. J'approchais le bac, etc. Donc mes études passaient un peu plus en priorité et d'abord le bac c'était Ifrad de Mazir, l'homme libre Ifrad, c'est là où j'ai choisi de commencer la chanson, voilà. Et à partir de là ماشي ما كنفذر ولا في الأحن وشباب ناس أكاديمية في النض ذاك النية يشناين ما ندي فيديو كيشيني يدي كان كلاس لي زاسوسياسيون اطاس داغ نشنون كثو الدار لي فيلاج وين يدي تفغنا ساكي الأحن وشباب ناقص أكاديمية اسكو يسهل شي طوحو فريده خاطر يوري ربي تسين انت الغاشيه يتعدى يدم هذيك لا تيليفزيون اما اسكو افريدي ناس يقرب شي طوح فينا كنا تيدي بدون سواده الثوره شارك دينار كايني j'ai une remarque c'est vrai يعني تقار ذاك نكوني زيك باش يدعدك تلفزيون حسره باش عدا ديك لا راديو حسره ماشي صقارنا كني تجلبير الغم
باش تغلى راك ربوا بعض على داخل باسكو لا مولاش ثاني فلو غادي ساليني قلنك تشويت سيتي با ايفيدون بور نو ديجا اي مي الحمد لله نكني جي با يو دو ديفيكولتي وشو باسكو فيدير لي انجسترمون دي البوم شنا j'ai commencé avec des professionnels déjà qui travaillaient à la télé, c'est-à-dire ils m'ont facilité un peu la tâche, la télévision et tout ça. Pas facilement, mais pas non plus difficilement. Mais je reviens avec Al-Han ou Shabab, c'est vrai que je vois maintenant, ils leur donnent la chance de passer à la télé, les primes, et tout, mais il n'y a pas de suivi. Et justement, c'est la question est وزمرضي تيتبوزي كيني الوغ كون كيني فغاس نتبوزي غير نوثني اسنينيغ ثورا تفغن ويكي عندي تروحون il y a plusieurs éditions de Al-Han wa Shabab. Pour l'instant, jusqu'à présent, on n'a pas vu un chanteur de Al-Han wa Shabab qui a fait le buzz. Même en France, par exemple, moi je me souviens à l'époque de, comment elle s'appelle, Jennifer par exemple, c'était la seule et l'unique. C'était la première édition. Jennifer par exemple, elle a réussi, mais jusqu'à présent, il y a d'autres qui sont sortis, tout ça, mais ils ont pas vraiment le buzz là. Bon, peut-être ils ont réussi. C'est pareil. Quand je vois par exemple, je vois pas de production, je vois pas c'est-à-dire de suivi. Ça sert à rien. Un exemple. اما كان تحقيقوك لي زانغريديون يثمطوط باش تخدم تا واش كانت قروم منين الله ابري ولا شاورن امك راك تخدم غروم فهمت مني شطحنو ضرغ exactement le suivi c'est très important et le suivi يجي il faut savoir le créer avec sa propre volonté. C'est un conseil aussi que je donne à tous ces candidats de Al-Han wa Shabab, à ces élus qui ont eu les titres de Al-Han wa Shabab, les lauréats de Al-Han wa Shabab, les premiers prix, la volonté. Parce que la volonté, c'est la réussite dans la vie, la volonté. Parce que tu nevra amakin tfodod, est-ce que tu cardas tsod ou tsdara? Voilà. Donc la volonté aiguë, c'est la même chose. Il faudrait que ça soit un besoin naturel. Parce que quand on ne peut pas rester sans respirer. C'est le même principe. Et la volonté, elle c'est toujours, oui, vrai. Par exemple, dans ma carrière, il y a des albums où j'ai réalisé des ventes, où j'ai réalisé des réussites. Il y a des albums ils sont passés inaperçus, comme tout artiste. Exactement. J'ai fait des albums, à part les fans qui te تابعنا كاس الحرارة, بنت الخبار سيسن, mais le large public il n'est pas au courant de cet album. من زمان ديني كتشيني ماسيا زمان ديني سوفر الرد قدام 2004 سميت سوفر en 2004 fou de toi. ماشي نزمر دنيني وفرار غد سيدا سيني يقبدا ماشي نزمر ضرا دنيا سيني يقبدا ومشوا فوالا ومشوا راه كاينو فوالا سيني يقبدا فول دو توا 2004 فول دو توا زعما كشيني ذا الشناي عندنا الى قضات دنيني وما سي ديونو الشناي 2004 يشوف غد فول دو توا ذوين يستخدم من ثقبيليث يتسالى شي طحن طروميث فوالا فرانكو كابيل سي ديفني لا طوندونس زعما نيك شي ثوانات وقبلك وينكي وتوالا غيرها نو نكيني مخ فوت دو توا نكيني déjà à l'époque là c'est on va dire des vérités parce que c'est une certaine confiance plus en toi نكيني à l'époque قارنيد les propositions idfkan Imarni c'était avec Farid Kazim Rabbi. J'ai fait 2 albums avant Fou de toi avec Farid Kazim Flassi Rabbi. En bas
j'ai travaillé avec Toufiq Amer qui m'a fait Fou de toi et Deb Nali de Hakoumian. Moi, je جميلت تسلي ما فلاس او توفيق عامر ils me proposaient tous de chanter Flagiaska. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Bachir, c'était le buzz. Azula Alawa. Voilà. Et pourquoi JSK? Pourquoi spécialement JSK? En 2004. À l'époque, JSK, non, JSK 2002, 2000, JSK, c'est là. Avec les Coupes d'Afrique. Voilà, attends, tu là le retour. Voilà. فرحنا هذا الزول استربعت JSK. Bon, oui, vous voulez que je chante pour la JSK Billy? Vous connaissez une chanson meilleure que Abba Bachir. Je vais la sentir. Ils ont commencé à me proposer. Non, écoutez, nouveau chanteur. Je suis nouveau look, nouvelle vision. Il faut qu'on fasse quelque chose de nouveau. Il faut innover. Il faut quelque chose de nouveau. C'est quoi, Nerassen? On va penser à un truc franco-kabyle. J'ai proposé. Mais après, Dora Garraïou. Hop, Deb Nali, à l'époque, il avait 50 ans, un peu plus. Je ne me souviens pas exactement. D'ailleurs, tout le monde était étonné. Un homme d'un certain âge, il peut écrire un texte pareil. Parce que c'était tellement jeune, que c'était tellement tendance. Et c'est des paroles très fraîches, très ambiance et tout ça, que quand il s'est présenté la première fois à la télé, tout le monde disait les paroles, ça venait de quelqu'un, forcément ça vient de quelqu'un de plus jeune. Alors que non, les inspirations, jeune, le tofan, un cri d'un bébé, une mélodie qroyi. La nature est pleine de mystères, hein? Il ne faut pas, le mystère, il existe. Nirakimaran Kini, Fou de Toyagi, ou Maroc, c'était le succès. Pour moi, ce n'était pas du tout le succès Fou de toi. D'ailleurs, la première fois que la télévision, la responsable de l'émission, Madame Leila Imerni, l'émission de la télévision algérienne, c'était une émission elle était très regardée par les familles algériennes. C'est cette chanson qui va faire le succès. Madame Leila, avec tous mes respects. Fou de toi, télévision. À ce point. Je sais pas. C'est tellement nouveau que j'ose pas dernière. Je voulais chanter un texte 100% kabyle. Je ne savais pas qu'elle allait faire le buzz et que la chanson allait créer beaucoup d'artistes après. Et Grnan Sromit Tqvailit et Dirnan Sferi ou c'est Grnan. Pour moi, le succès de l'album, c'était Yona Mar del Marar, la jeunesse taïa. Tu décrivais les halins. Les halayno, les glafak. Les halayno, parce que je me souviens, à l'époque, j'étais privé de ma bourse. Tout simplement parce que le formulaire NER à Marak, mon père, il était commerçant. Après, moi, je me posais des questions. Je me disais, mais mon père, il est commerçant, mais je suis étudiant. J'ai le droit à une bourse. Femme, c'était ça. Et tu vas lire les étudiants, amis, sandwich, les frais techniques, tu peux pas, même si tu as les moyens, parce que aucun groupe entre étudiants, une pizza, alors que le reste de مش يقيمي لازم تشري فريت هذايا ساندويتش فريت وكيما يعني هذاك كي شوط سوردين زياده شوط فريت اومليت سي نوت لي فريت سك الكوس وين الغاشي الحصون. Donc pour moi c'était Yona Mar del Marar. أشحال النوذة ينعتسف نغرة نبيد الدبلوم نفرح ياك نزهى نشضح نغنى ننادك في الهموم من ذا الخدمة
الوجافي هكا لقرنا ترجمة أيو نمر ذي المرار لا جونيس تاعيا أيو نمر لا 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 نار والشر ذا خسار رنو في الهنا نار والشر ذا خسار. C'était ça parce que les étudiants Glafak nchtié les polycopes les photocopies وين et il y avait pire que ça. Des fois, si on n'achète pas un polycope, le prof ndeglik تحضر تعدد l'examen oral يزمر parce que tu n'as pas acheté son polycope. فهمت؟ Donc c'est vraiment c'était un peu la misère pour les étudiants et surtout après dans le texte, il a été exploité de la part de Debn Ali. Il a pensé même à ceux qui ont eu des diplômes. Par la suite, ils n'ont pas trouvé de travail. Alors, Nerasin Tseguid, la chanson, Arekhmen le buzz. Elle a fait son buzz. Ou là, un jeune de l'époque Nimid Farfou de toi, donc c'est Nerayona Mardil Marar. Voilà. C'est un succès. Mais Fou de toi, elle a fait le buzz. C'était quoi le secret de Fou de toi? C'était le franco-kabyle. Et quand est-ce que j'ai su que la chanson née, quand est-ce que j'ai compris pourquoi cette chanson elle a fait le buzz? Quand j'ai été invité par une grande dame ici à Montréal, par Madame Tessadit et Hamouda. Ould Hamouda, Narit Hamouda. Smikhtit? Ould Hamouda? Ould Hamouda. As-Sawadar Slamiou. As-Ngid de Segar Thaki. J'ai chanté, j'ai rencontré des Kabyles, des enfants, 7 ans, 6 ans, 8 ans, même plus. J'ai pas fait mon enquête, mais comme ça. Grâce aux quelques mots nés kabyles en français, ils ont appris la chanson. Et ça m'a touché. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que c'est mon cœur qui pleurait. J'ai dit, j'ai fait quelque chose. Et j'espère que Widna, القبائل لنا هذا حسن سويني تحسوا باسكو افنان داش وقت مني مرا هذا يغني مرا هذا يكتب ما يقدرني غير فنان با سبيسيالمون لو شونتور انا زور اون جينيرال كنت تهضر غير في مانيو فهمت باسكو مرا تهضر في ماني صقار نك 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 اون افونس با من كي نحمل غير مرا تهضر هكا. J'explique que je ne parle pas de moi parce que moi j'aime bien quand les autres parlent de moi. Le rêve d'un artiste d'une façon générale, quelle que soit sa tâche, tu peux être parolier, interprète, arrangeur, designer, tout ce que tu veux, danseur, couturier, tout ça, ça rentre. L'art cuisinier, le omniénini. أتحكم بسيس لو بوبليك أذحسن الشغل سلقديش إني ندقلي مكيتش تحصل سيس صافي كو فيرد لا ريبونس داكي دي مونريال باسكو نزقان تروحوا لباري نخدم دينا لي كالا اما كنت راه لباري غالا نقرب على الجزائر فهمت مي مونريال كون جي ايتي انفيتي لا بروميير فوا بار ايسي بار تسعديت سي لا où j'ai découvert ça. D'une part, de deux, c'était quand j'ai commencé à sortir d'Alger. Un peu partout, pas spécialement ذا القبائل رحنا رويدين ماسي يعطيك الصحة لا شونسون نيني فو دو توا اي تو سا تعجبك لو ريتم ونعرفوا فهمنا ملي حتى قباليت بصح والله راس لي كلكو مونيت صروميت on a compris le contexte pas le texte parce que il comprend pas kabyle oui. Donc il peut pas me dire que j'ai compris le tout mais le contexte de la chanson et c'est là où j'ai compris pourquoi cette chanson elle a fait son buzz. Fou de toi. D'ailleurs, on est en 2019. C'est toujours la chanson fétiche
de tous les fans ndeglaou, Mara d'aller sur scène, toujours, il n'y a pas un spectacle, il n'y a pas un mariage, il n'y a pas une fête, les DJ, Andy, où il fout de toi, ou d'Adawara. Donc c'est ça, c'est un peu l'histoire de Fou de toi. ما سيغي نبغي غوال في لا كومبوزيسيون اما ديال لي شونسون كاين ديال لي تكسي تختار ذاك الشيء يكتبن لا نوذا يديك يكتبن خاطر زمر ذاك نادنينيا تعطل ذوا كانوا دوغان لا ران سور لا سين ثغلظ دافيك ان البوم ثمغلينو ثمغلي ما توالي غمدن سزيني وندا يا رايسي مليح ذاك كتيباك لا كومبوزيسيون هناك وي كاين جينيرالمون اني تغنيروك c'est à part les premiers albums. Les premiers albums, c'était Dab Nali, c'est lui qui me proposait les paroles. Nkeni تختارير زرق عيني في قرفة par rapport à mon âge, par rapport à ma maturité, par rapport. Mais sinon, par la suite, مي بدير داين كشماغ et tout ça, مكي قارنكني مكي خار عمي تغرمغ الفن ني كشماغ, voilà, j'ai approfondi. Là, j'ai commencé à proposer des sujets. Et ma toute première expérience que j'ai commencé à composer, c'était en 2009, la chanson Yidem. Yidem, c'est une chanson fétiche de tous les artistes. Elle a touché beaucoup d'artistes, cette chanson, parce que tous mes collègues ont damasé la chanson Yidem. Et c'était là où j'ai eu la première expérience de faire un clip. C'était ça, j'ai fait. C'était ça, la première expérience. Et nous, on bad, au gala, et j'ai eu l'expérience avec Yidem, quelques titres. Mais j'ai toujours fait appel à Dab Nali. Pourquoi Dab Nali? Il trouvait toujours le mot de fin pour que la chanson puisse la rime. C'est-à-dire le sens là, Dab Nali, il me structurait la chanson. J'ai toujours fait appel à lui. Moi j'aime le travail d'équipe. Il est تمام كيدي تختاري ماسي خاطر زعما ديني تخدم الدارني تخدم ديونا في لا جي اس كا اسمين ولا ثوغا جي اس كا بيان تقرز دا كاين مانيس اي با وين الكليب نين جي اس كا est-ce que c'est faire une information peut-être une information que tu devrais savoir Azales, c'était la première fois que la chanson kabyle avec une chanson kabyle dans les tendances. J'ai été classé 5e tendance de YouTube sur Internet. C'était pour la première fois dans l'histoire. C'est une information, mais elle est là parce qu'on a, c'était tellement. Après GSK, ils ont lâché les. Voilà. Non, Inch'Allah, on ne connaît jamais نخسر. Mais نخسر sur le moment. C'est tout. Mais après, nous connaissons les قبائل أزلس ذو ذما نربح صغور ربي فهمت ثمورثنا ديجا ايني نعتسفن الجدودنا ايني خدمتي بحيرث ايني دلقض ندا زمور ايني خدم ندي خلالن ايني عوجني فسن ما غرومير على لا تسعى جيده ترحم فلاس يعفو ربي يرحمك ويدي موثن يفسني سكي عوجن قويني تخدمتي شوشاي قويني تخدمتي زربيين قويني تخدم ذي حنبلن ذي فرنياس اي تو سا ايش تقوكو تروحوا وراه ايش تقوكيت يزدغ دينا الا دينا هذه يديري الفدا دوك وقوك ذربح وقوك ذربح ودن كيرا كان ذرقزن كان ترى كنت لاوين كان كا ام بعد ارثما القبايل ارثما يشاويني مزيغني شاويين ارثما يمزيغن نمروك ارثما يمزيغن لا ليبي اتفضوك نسعى لا كولتورنا نسعى ليستوارنا نسعى كل يوم يمونا ما تحكوا ضيق يحكوا اكثر يا كيقارن دونك الحمد لله وقوك ذربح لنا بورسيك الدنيا غنكوني كلاع مره نخسر نقولوا خساره دائما نربح دوكا دوغا غير الكتيب على لي شونسون quand je suis inspiré j'écris sinon je fais appel aux paroliers. Il y a des spécialistes pour ça. Voilà, il y a des spécialistes pour ça. Il ne faut pas être au moulin et au four. Alors, خاص اليوتيوب
الساقي نزمان لنا لا طوندونس لا مودياليزاسيون استخدم نطاس مدن لي ريزو سوسيو إيه. اسكو ما سيدي وين يستخدم نطاس لي ريزو سوسيو ذي شنا كاين هذا شاك دير bien sûr parce qu'il faut être actuel. Il faut être actuel. Les réseaux sociaux ياكي يا خويا هذا شاك دير اسكو نكوني كان dans le monde entier je ne sais pas j'arrive pas à comprendre وفهم غير الطاس مليح mais des fois les réseaux sociaux ياك دير c'est une chance pour certains pour insulter leurs artistes, pour insulter des gens, même si tu n'es pas artiste, que ce soit footballeur, basketteur, chanteur et tout ça. يمكن vers كان سنينير يوقف هكي quand vous aimez pas un artiste, vous aimez pas un acteur, tu تحمل مرة الشناي نغو تحمل مرة un footballeur, un acteur, un réalisateur, je sais pas qui. Qui que ce soit. Vous zappez. يا la télécommande غريفة سنونيت لا خمسة كاكسيت واش تصنوض دنوب فما ضيد ça sert à rien parce que ويدي كيحملن ويدي كيسنن سننك ماشي اقشيش قضلي هذا يرزن toute une carrière فما ومن بعد pensez que cet artiste, cet animateur, il a une famille, il a des voisins, il a des gens, il a son staff, il a son travail. Il peut être artiste et médecin. Il ne faut pas être comme ça. Eh خويا وحمل غرا اشنا يكي ما قالك صاك فريد جو زاب ما سيري ميد نبغي غوال لي ريزو سوسيو نا اليوتيوب خدم غير بتو ريشيرش شوف باللي خمض ان دارني سينجل عندها يقرز مليح ابري مني لو ديرني غير تخدم زماديني ذي ثمورث لا ماليزي وي صافي دير ذيوني خمل لي ريشيرش فواياجين الا ومينوث هذا تدونك وي ثغري الضرا le dernier déjà c'était une nouvelle expérience pour moi خمر une chanson sentimentale خدمت في غير ماذا دوني في غيوثن يميد زهارك توراران يميد سيرين خضعان خدمت في غير. Donc c'est une nouvelle expérience et je suis très content d'avoir fait cette expérience parce que je ne m'attendais pas qu'il y ait autant de commentaires sur YouTube encourageants. Sincèrement, parce que c'est l'ambiance. C'est une question, il y a beaucoup d'artistes qui l'évitent. Moi, j'évite pas. J'ai toujours chanté la fête. Moi, j'adore faire la fête. Ça ne m'empêche pas de chanter sur une maman. Ça ne m'empêche pas de chanter sur ça ne m'empêche pas de chanter sur le Gharva. Mais le créneau d'Eglau, je donne de la joie aux gens. Je fais la fête avec tout le monde. Je viens d'Algérie, je mets 8 heures de vol, 9 heures de vol. Tu as des Montréal, des Américains, des Français. On se réunit dans une salle. Et les troupes de danse, tout ça, c'est un bonheur. Je n'ai pas honte de dire ça. Mais ça reste toujours ce que je chante, il y a un texte. On mélange. On mélange. Forcément, c'est parce que c'est un rythme qui fait danser. Oh, c'est du n'importe quoi. Non. Non. Déjà, ذوال تقبيليت. في سنين, il y a un texte. Et de 3, je donne de la joie. Fameux. Mais ça ne nous empêche pas de chanter. Il n'y a pas un spectacle qui est une chanson de Matoub, une chanson de Cheikh Zarrouq Alawan, une chanson des anciens chanteurs, c'est une chanson à texte, Chabi, etc. C'est pour montrer aux gens qu'on ne fait pas que danser. Parce que fait pas danser Yagé, ça a été une mal interprétation que par les gens. Fameux. Les chansons nord, même si c'est fou de toi, oui, il y a un texte. Azini, il y a un texte. Azini, quand on écoute les paroles de Azini, ça parle de Thamazir, ça parle de Taqbilit. Marasenir, alay, l'qdaris, alay.
تيدت ماشي ذا مسلاي تشبح يلي سبو ذرار يعني تيدي يلي سبو ذرار تمازيغتنا. Après, un artiste, quand il chante, il laisse le choix aux gens d'interpréter la chanson comme ils veulent. سوا فهمت؟ هكا قرناس يتمان قلات تذكر وسي صفر بيدي العمر قرناس الدلونيس لا شونسون يقينا لا شونسون يقينا انوي تبغي تبدر الداخل يقراسم كل يوم ما كيدا تيفهم كل يوم ما كيدا تيفهم. Voilà, c'est ça l'objectif, c'est ça le mystère, c'est ça le secret d'un artiste ou des paroles. Donc ça devient, il y a le côté magique, c'est ça. Donc Amaynouth, puisque تمضض الحثاب يثروحتي تنوض تبغيض تفهمض يثدود ابري واقي لو سينجل اللي يخدم يتبغيض يدي فغان باسكو لا شوثاغ تاقيت لا الالبوم الامنيه دونك سي لو كليب كون ا في كان يثدود جديد ان شاء الله بور موا دافريل لا موا دو مي اون سي با انكور سي ذا جديد 2019 هذا الشطح هايلين ذا شضح هاكا تبغيض ذا شضح يا سيدي ايه ذا شضح هايلين فوالا سي با سونتيمونتال سي une chanson d'amour d'un texte magnifique et il y aura un beau clip j'espère inchallah c'est un beau clip où il y aura un scénario à le clip de la Malaisie. J'ai fait 2 clips, j'ai fait le côté sobriété et tout ça, c'est-à-dire c'est dans le gram et tout ça, c'est un jeune qui déprime, تخدعي شويه الدوني تيري الزهر دي فوا باسكو نشتاقو كيتورار قدوني كنت معيش بنادم وين فغناكا déjà mais الجديد c'est à l'extérieur, c'est les beaux paysages, c'est autre chose carrément, c'est autre chose. فوالا اسي ثورا بالك يزمر كون يعجب يزمر كون يعجب راه نشتاقو زمر غير كاين يتحكم فلاس باسكو كاين تمود دورد après le retour c'est le public et moi ce public quel que soit son retour أسينير à mon public chapeau bas parce que c'est vous خنوي c'est grâce à vous الساقي تعرضي داك يختيني باش إمسلين إسقسينك وكيتسقسي هكا. C'est grâce à ce public que moi aujourd'hui je m'appelle Massi, que j'ai ce nom d'artiste et que j'ai ma place القديشاقي في قبايليتنا في تمازيغت. C'est grâce au large public et ce public je le respecte beaucoup. أما يقر حيد أما يصفر حيد مصح يصفر حيد بلوس كو أقرح. دونك هذا مدة غزال الفرحني وتمدو غزال القرحني سنين ثاني مرثنون. ماسيان كشيني يخدم اطاس لي سبيكتاكل اترافير لو موند واندا تشنيض ديال لا بلجيك تشنيض كتمورت فرنسا ان بو بارتو دون توت لي فيل واندا تروح ان بو بارتو هيا ان بو بارتو واندا تروح تغني المفيد الله سويس تقعد شويه زلس بون جو سي ولا لي زيميسيون اللي كاسا قال لك سوبل اونكور يدي ها الساقي يبغي كيدو مشوار هذاك في مدينه مونريال كتمورت كندا. نعم ذا شو اذا حلفوا الماسي يا ثيكل تمرد يمليل غريب يا ثيكل تمرد يمليل يون ديفاذنا في ثمورتيس يسدد ذاك يسال لا يسدد يشرح يذيك ذا شو ذا حلفوا انك كتش اون دو مو احلفوينو اما ذاكي اما عند نظن سي توجور لو ميم احلفويكي ارنويد ثغزل العمر. Ça comble mon cœur. يتشاتشر tellement يتشاتشر وليو الفرح et des fois c'est le chagrin, c'est-à-dire c'est الحزن باسكو ما رافقي ما غتقصر غير سن دوكا يشتاقو كيرنويد قل عمر سنين ثان مرثنون نتمنى ثغزي العمر اوك مره هاي ويذ غادي زرنا سي نورمال فوالا وانت اللي ورا ايغويست لا انا كوني لا كوليكتيفيتي با سافون انديفيدو كني ذاك قارب اكزاكت ماشي انتدو غير ثقانا تذويلت ذا شنو اذا ولي كان كارو يمد زمرضتيني يمسفريدين تمسفريدين غادي توالين قتي كو 5 اش هكديني غتا زواره اكون شكر مليح مليح القدره كي تخدم مكاوي فنان تمني تغزل العمر الى نوفيل شاناكي يديروا لن
إك قدشن فاول تقبيليث إك قدشن في تمازيغت دون فاسون جينيرال لاشيناكي منقار تي كيو 5 تمني غتربح ان شاء الله une réussite et un grand merci pour toute notre communauté ici au Canada kabyle et pour tous les Kabyles du monde parce qu'ils sont un peu partout maintenant et وكيما زيغن مرة أسنينيغ إن شاء الله دايما أنتمني لي ذي الخير إن شاء الله دايما القدر يرانا إن شاء الله دايما أفوس تكفوس كتيني أزالس أيدينا خثن ميرثيك ثمعنض تحذقض الشبحض ذي حق الله يبارك هذه سبعة ربي في الله خطيط كمل لك parce que tous les artistes voudront passer avec toi parce que تسكض أزال مليح إشنا تقبيليث القديش في تمازيغث donc je te souhaite toute la réussite toi ainsi que toute l'équipe parce qu'on oublie à chaque fois les caméramans, les réalisateurs et je tiens à remercier toutes les associations kabyles يخدمن في القديش جوه التقبيليث في شنا التقبيليث في لا كولتور تقبيليث اوك عندما لان اما ذا دي مونريال اما ذا كيبيك اما ذا الكندا اما ذا امريكان باسكو il faut pas oublier c'est grâce à eux c'est eux qui nous appellent nous venir دي تساوين ذاكي bien sûr avec la complicité de la communauté NAR. Je veux m'adresser au large public أسنينيغ سيس ونخونوي إيساقي ماسي إلا يدر إن شاء الله ثوذرث دايما تيلي غارانا ثاني مرثنون et un grand bravo et un grand merci de m'avoir soutenu. Ça fait 16 ans déjà, mine de rien, que خدمة في القديش موال تقبيليث شنا تقبيليث أسنينيغ ثاني مرثنون ثاني مرث مرة إيو أوكي ذا غي حملن إن شاء الله سلامة ميلا غلظ يبس يذون سيسمي وسيسم وكيفنا مرة يقلها نسمح أي ثما أي ستما حمل كنا تصاطاس ثاني مرثنون وين كنا مثلا دي قيمة نيذنا إثم دي ذبوساقي أذونيني قيمة ذي الهنا تلويث أرثي مليليث